Kubor nakaslem jong unongsan hima. Bak di bapet ni kami ke buat. Mentang ni don hari ha nong bak Delhi. Na mentang kami ke tamasa sok turun kepala penlong dak kesukar jelat. Bat kami ke caka bagi penlong ya kami ke tamasa ke keteng ke Delhi hat. Bat hang ni ada lihat ki don bon teli ki dukan. Na kiwei pat ki jela jong kami ke ri India. Bat kami kena ke sokar mi kena ru kayo ban penlong ya kami ke tamasa hang ni hakba kibri ki bawan nakeleng kijaka kamtame nang ni na nongba Delhi kiyo pan wan yasim benta om tang ban kiet gitar ki badai na giwai bat jela bagiyo ruban yasim benta ban pek ya kene kata masa sok turun hakba kiyo ban mat yu sok turun bat ki thiet ru yu ni sok te menta kadai ke por jan met hakba kene ka tamasa klayai arsi nadu menen kasni ka khatra tarik Nailar arjar arpulai bahkan kut lasai kesi mulai arpul ke arpau tarik nailar arjar arpulai timenta ban tip company ayu dan seni sepok jong kini kada lihat hinyo ban rung setie ban pek bat hinyo ban batai katu kat ni ya iti gidukan di badan sepok kamtam ban batai susu sepang kini ka tamasa sok turun hak bang hinyo rupan ya keren ya ki officer di badai pait na ketenat karep karyang di ban batai company sepang kini kata masa timenta ya isa bat ni bat ngin yerung menta seni sepok jong kini ka dilihat bat ngin saki bon teli ki cingdon cingem ki badan seni sepok bat menta ngin yerung no hinang ni bat koi hadu angtei hakika kaba kini ki bor pahra ki ap hangtei aling ya inta sepok tehang ni kadai ka cakarung angkai sini ya kani ka tingkok batok sepang kawai keteng jong kani ka cakar dilihat pai angkai kila batai nangta kidan kini di banar ki batai sepang kani ka tamasa sok turun lanang iong ka Pineapple Festival bat hang ni kini gibreu ki alum kiawan nak leng bat hakapor janit lelai kadai ka por ka bagi breu ki tuat ha sakani ka cakar de ka ni ka caka ka khapnya sisa bat ngin ya mi sethi sepok ayu ki dan ban ong sepang kani ka tamasa khamtam hadin bang yo ban yakren bat ki breu ki pamat yo sok turun ngin sngap ki batai kin ong kumno sepang sok turun na meklia bat wi per kumno na ki wei pat ni sok turun ki ba peni na ki wei ki jelah de mentang in rung non kini sepok in i ya kani ka caka ka ban rung ka ba kidan ki nong apa ra ni Baik hang ni kini kibref ki rung hang ni ki rung kini ki pajba kini bat kini ki security ki ap hang ni kini ki nong pahara bat kimla ban surung pathar nrai ki haban nasim da ki tiket da ki haban sew pisa bat kacing tu jong ki breu hak por jan met kalong sya ka ba bon hadu kata-kata bat mentangin yo bandrung sani sepok ban peni hak ba kita ro di sur hitam hang ni ru kadon kani ka wei ka jingsna hang ni ka balatho ya ka kerteng jong ka jela me khalia harangkat kadur jong ni sok turun bat ndang ya kam station ang kadon sa ka wei ka balong kum kali hakadur jong ka kali ka bakit sok turun bat hang ni pni ba ki breu ki ya sondur ini kadai kadur jong ka kali kabalasna bat rengkat usok turun
Kini kita dukan ke babu ya kidur kidar kibadai namiklia nadu ka krem pubon nanta cingking jeri nangtai ini bathang ni kaksat kepung yam bat kiwe haba kibreu ki wanduk ban sondur nomor kacing internet jong kenika dur ke bawah kenika cakah ya kenila le daka Meghalaya Tourism Department bat baro ki kat ki bawan hang ni ki lemla banyaj laj bat ki haban sondur nomor kacing internet jong kini ki dur ki bawah kenika cakah kenika don ka yeng meneba kenika katedral trong cái Shillong nolor kiwe tidur ke Pelabu ni ban penitana. Brother, have you purchased a pineapple? Have you tasted? Yeah, How is the taste? sweet. Sweet in taste. Sweet. Yeah. You are from which state? I am from Delhi only. Okay. How different is the pineapple from Meghalaya and other states? It is different like other state. It is like a sour in a taste, but in Meghalaya it is a sweet. Very sweet. Yeah. In my area there is also a northeast market. Where? In Mayupur, Southern England. Hani kidang penkre ya kini ki nong tem makin sawan hakani ke porjan met ban mata kini kidang penkre penkrum bat hang ni hamadan pat pengi baki breu kila sedang banwan ban yasong ban yasngap ikini ki nong tem nong ruai sibet bat hakani ke jaka kidon bun teli kini kidukan kumang lada patai meneh kini kidai kidukan na kiwai pat kijela seni siliang pat katai stai sadien jong kini kidukan pat kedai kidukan na Meghalaya kaba don so turun bat kiwai ki marbam kiba kilawan ra bat mentah kini porjan mit kuma pi kibreu kelas sedang bantuj sakani kata masa so turun kaba penlong da ke sarkar Meghalaya hang ni ha dalihat kini kita gi dukan kiba bonjat kiba nakiwe ki jela bat kadel dalihat kadai kajaka ha kaba baro ki jela ki wanra ikhtiar pitar chungki bandi hang ni nakata kadaw kanika tamasa hang ni ru la penlong namar kibre ki wan nakeleng ba hapor ba ki wan ban pe igini ikhtiar pitar badi nakiwe pat ki jela ki wan ru ha kanika tamasa sok turun ban thiết yo sok turun bat ban yo ru ya kajing mat jong niu sok wa penmi na Meghalaya yang niru kadon kene ka jingtem ban penperniai ki kelung ki balas ngap yang kene ka jingtem teu nong tem rang kerwat ya teu tiar hang tai bat ki hab ban seu pisah ban sangap ya kene ka jingtem bat kini ki kelung hang ni ki sangap ya kene ka jingtem kepala tem kat orang kerwat ni nong tem hang tai But we just want the cut to name and mentang ilapoy hakani ka jaka ka ba penlong ya ka tamasa sok turun bat hang tei kidon ki nong tem ki ban pensau tenar ru ikibre kin bawan sakani ka jaka bat mentangin ya pat kham stay ban yo iki
hang ning in yo I ki tiar gitar ki ba ki ade na kaleng saudong but ki don do kene ka jing tam pai ये क्या है भाई ये क्या है ये आशा हैप्पीडेंट और स्टेट कहाँ से स्टेट कहाँ स्टेट कहाँ से जयपुर जयपुर राजस्थान हैप्पी ड्रम हैप्पी ड्रम हैप्पी ड्रम P हैप्पी ya kan ni ke jing tam ki ong happy drum We just bought this pineapple. This is from Meghalaya. This is very tasty, very delicious, and never eat it. It's very actually very delicious. how different is the taste Meghalaya pineapples actually are really very good because it's not being cultivated with chemicals, pesticides, so it's chemical free. So that's So why this is because- Meghalaya's natural fruit. that's why we Very have come tasty. here Thank especially you. to buy Meghalaya products because all Meghalaya products are chemical free. So it's nice to have to be here. Yay, and buying flavor of so Northeast. much pineapple. Thank you. how many kgs you bought sir We got 5 pineapples and really enjoying the taste. Okay. It's chemical free and really nice to have this Meghalaya Pineapple Festival. you have tasted different pineapples how different is this different from It other is very tasty. First Not of a all, bit it is sour. not at all sour. It is very, very very tasty, sweet. delicious. We bought for our family and friends too. Yeah. thank you so much have you tasted the pineapple and how is it Very nice, very nice, and I'm really happy that today I have come here and enjoyed this pineapple. I'm from Kolkata, and this pineapple is really nice. how different is the taste from other pineapples Quite different. It is good. is it very tasty or how the pineapple from the state of Meghalaya It is tasty. It is very tasty. thank you Thank you. Wan chikani ka Jakarta ni Mabade ni abedi ban wan ban ya shimta hakani ka Pineapple Festival adi da chikala ngi joka MSRLS nang ta ni lang ban ka DOFP badi ka Directorate of Food Processing nang ta hakijinirap lang joka Mega Move nang ta ka jinguntoy ki baliyo alang ba chikani kayo kalong ba ka jingwan juti nong di long lala tu ban kam nyayo namar ban ada ide bintang ko silong nakam kayo Indang ako yang ni kibru kitip ni bat salaban do kayo ka ba te kibri ki bon em ki bawan phet ikini ki jing tiar ki ba pisna ma phi ko kibun kibayawan ni hit bayat tili jingtip te kong batai khnet phang kini ki jing bam ki ba song hang ne tin ki de ki ei ni ki bat pisna kum no ini ki cimbam kita ki biskuit kra ki banga kre ba kra bat kacang satrun bat
ngakliat rubat ki jingklek ki bangla yo training naka IHM pada maka ciarap jangka LS. Hisngo kumno bayo wan simenta sini sepo kenika tamasa hang ni. Ngasok man sibun namar ba ada tang suyo iya kini ki cingbab ki jongi ki ni ki bro ni ki lawan pan ya katis jong uke banda ki lawan pan ki lamat ki labang na ki lathet kan so man sibun ban karman ruba ini ki cingbab di bang asna ki ya jauh ha Kumbakan notin pila depan ya de naduk menin naduk mentah. menin nang India bande kini namar ba tipan boy nang islande tang mentah inglade si arpotli Kan nopat kador jong kini ki jingbam si tin hang tu. ini ki milet pan apple jam ngide arkapau ki sweet pan apple jam milet ini ngide arkapau but ki salted biscuit pan ngide arkapau Subha patai kendiat sepang kenika dukan hang ni ke bapi yang i pi bon kam baha ban ot yu sok trun bat piwan nakanu ke ceka bat kanu teli sok trun pila depot ban aimat di kibreu naduk menin naduk mentak sengi. Itu apa kikili ya kata kikili nga sebenarnya ban ya tu ya pi banga ngade uwe na u present jong kesenjuk kirang basnong na ki riboy district anong po bat ba kini ki sok trun ki banga ngawan ra nang tina riboy district e bat hadu benta i daga bagi ai bat ya kini ki customer ki ba kwa bat yo ni sok trun namar ba de sok trun bolong organik bolong ki dawai ki chemical kini kita bolong ba banyaram nakap da gamet ka boy bakya hadu benta i tang da ka ni aimat ya gibriu milawat la ko asma tam teli milawat hadu benta jadi kam tip pat nang ne sa kamat hadu ka syai hadu kan na teli ki hapan on tang ban peritu sa ka perthai ba uneu so long long wang pat wat yang dan kita ngadan berong Kibreu hadin bagi mat yu ni sok ki ong kumno ki ro nem. oh ya kata si sia hoy hadin bagi layak mat ki ong si sia usok jung gari boy bode usok trun organik banyak full ulong si sia bolong fresh pat bang pat wat yang bat ba hakajela hi megalia baru kowe baktam ki ong ba de dari boy kita gede ki kumor ki banga ngalak menai kan ka buat betul ka jubab jong ki customer Boleh sibun Pak. Hang ni pinju i ba kini ki badan kini dukan ki bon kam ban ot yu sok trun namar ki breu ki wan yang lain hang ni ban pan mat yu ni usok bat hadin ba ki lade pan bam ki pen pau sia ba uni usok namik lia ulong sia wabang bat ba kajing mat ka kamper ba kam tiang. Haning ilapoi haga jaka bagi don sakini ki dukan badai na Megalia kali jongka Prime Hub ini badai ki jam Selasa Padang ni gede badai ni gijan kinap.
feet, please. Kadai cakade sok turun hang ni bat pinji im tak beri kelas sedang ban ya boy ban wan kid sok turun wan kelidor hang ni ba bila ban ya tho kan no kan ka dor sok turun hang ni pidia kan no Turun ibarat ini berapa? Iba kami ini siapa? Angka dor. kumno ka rukong wan ki breu ka biang ne em Ka jingwan gitu ya. Mana sih di kau Kerteng jonga kadiri langsung kia, bangade ina pokas no molingot ka bahap po ka mau kenro sian adi blok. Kagatan jong ada ambil sensor, nasyong sana kamau baru kabahap mau kenro blok. hang ni pinju i ba kini ki badan hang ni dukan ki bon kam ban ot yo sok turun namar ki breu ki wan yang lain hang ni ban pan mat yo ni usok bat hadin ba ki lade pan bam ki pen pau sia ba ni usok na miklia ulong sia wa bang bat ba ka jing mat ka kamper ba kam tiang I think sir का यहाँ से लेंगे स्पीच या यहीं से लेंगे स्पीच और इसी के साथ हम निवेदन करते हैं हमारे necessarily specifically to do with pineapple mission as such, but the overall support of Government of India has always been there, whether it's related to larger agricultural needs, whether it's irrigation requirements that are there, or whether it's programs where we get different products and seedlings, seeds, and also the training that are there for the farmers. So we keep getting the support from Government of India. It's not specific to any particular product, but it's a partnership that's required at a larger and a broader scale to be able to give the farmers in general a better exposure. Hadian ketu kajing yakren jungi bat u menteri rangba u Konrad K Sangma mentang inyo ban yakren pat sabat u wei naki ofisa jong katanat karep karyang jong ka sarkar Meghalaya ba dan menta ban penlong ya kani tamasa bat itai dei ba Makbul Lengdok Suyam balong kumu officer on special duty ban mentang inyo yakren no bat i ba Makbul Lengdok Suyam in batai kam banyak susu kumno wanra euni turun sa nasilong sa Delhi bat katno metric ton ki wanra bat kai kajing ke ba ki akendo tebak balai ka sarkar ka jet ban perlong hang ni po dilihat ya kini ka tamasa so turun Jadi persen ada jengi suntuk jadi undi hang ni dan kata kerja janpat hat da pasang unjuk macam kita cakap kalau aku hol kawai kadang ke isi sistem itu koi jam ekor nek shop ila jet ya kawai kerja kaman long ini ka masa ini kata ke janpat hat kama hangta ber kamyo nomor beli ba lesi haban book shwai kata di kaduk kalwa ngimen si ni pasang kalian ke department ini yang sarkar sini penyo aja kah ni dilihat Tika ini lihat ia bolong mentah, ketika cakap kapolong centrally located kalau pernah hak ini, bukan hak ini ki office ini, bukan hak ini ki, nom ki VIP areas kalau seorang pulun kini ki seorang ini cakap ini apa dilihat. Di plus minus kalau gumpa RA ke cakap ini, baru kistis. Jika di India kita ini orang ki marj ki prepare pan suki sekian. Tika ini ini cakap di jangka tourism department ini, jangka Ministry of Tourism of India. Di training terdekat dua Committee of Textiles. Tetapi ini menaiki sibun hak kita menjaga kita ke orang lain states. Penjuru apa dilihat dulu kita kita food stalls.
ini kita di showcase ki Jimbang tu collection of kita ini dan Tamil Nadu dan Nagaland dan Manipur Assam Meghalaya unjuk di kedua lihat di kendo kali kejakan ko ini kalau punya Shibun ki ni ko ko di kalau punya Shibun ki jalan ki dia ni kita ibu ko kunjuru ika mam punya man yo man ma di kata di kawai kali ni je tinggal jaga but indon chu jaga min ti pendia sini but hoi kedan jin si Shibun balik kalau outside open air di shit ni kebun but bun ni di Malaysia ni wala kataru milai pene kapala mulong matahi mila Malaysia pun koi tu kan itu melang job ni program ni festival ni buat dia Namar kajing temu jong kani ka tamasa pa penlong kolong pan pauna mi ni so turun na mikilia kam tam pi ong botiang ba kibri ru ki ro angi rung lai kran te kum ka ai pat ka jaj jing penya yo hang ni po nong ba Delhi bat sakiwe pat ki banta jong kari India ngenai pat yakran ya ki ban le sakiwe kiri nimpun shabe ba kajala ka jungi kadang Shibun kita ki jaj so ikan dalam sotron ni ikan dalam sotron prane ikan ni kinja spices kita umu sunrai ni swing ni kini baru kita nak mission board por kila ibu ka main concern ni ketika marketing kalau sekata ikan bet ba ka marketing sebenarnya kuno berpenyak do kuno punya yo sabar kita jelas ni mentah nang lawat nak sebenarnya apa tang isem ba diberi kem salia bersiu ke kisah Alang ini sispak tengkah ni, suatu bulu kisah ni, kata dia kewe. Kebar, kebangisam mengi kerumba, menciptakan lah persang banle, kat tu kat ni research pun mengi persang berpak sabar. Matang hasor ngikut tang hasor bel. Kebun ni kebun ke stage. Man pun donai ke stage, dia kata ada food processing kan, bagi dipan jenis borok kewe. Kisah kiai ke ni ban seng ni tinggal kena ini process units. Kuno ban aina ban kelai ni sikit malam ni. They have prices otran. Don't come 1.4 lakh metric tons we can meet apa sort of jenis kita buat jelas ni. Ini long Shibun. Kita tak semua penuh berjualan ini sort jenis pun koi sabar. Itu dan lajak variety. Kau Queen dan Q dan Mauritius. Hajalah jenis ini Queen tanya Shem. Insam Shanghai war seti. Ini buat ulang for table purpose untuk tiang bah. Dia punya jadi sort nak kansela. Akan muslah tiba tiang bagi sesuatu. New Q pat belum bet totally udah Vietnam taka value addition. Tapi snack ki slice, snack ni so snack pun jat nak kini ki mau ni sesuatu ni. Tapi bagi paham macam sem na anju tu pi kan cuak paling kuat kalau kumbas 10 metric ton. 10 metric ton le sela pasang bat kha sabar. Talo sepo Chandigarh, sepo Maharashtra Niat Bihar berkampun hi udah cepo Karnataka. Tika jeng let jeng ni sotron sabar ka IMC mengi mentasen bulan he. Pun he susu ini. Ti kadang kata koi ka apa umdi ha ka IBCS national ka processing unit facility ni. Hakwa koi kia te kinja agreement koi ka company ko IQF private limited ni ko Karnataka. Ti mta baro sotron bo mi ang tin khanjuni. Kila benira ang tu ba IBCS ko umdi ha. But jauh ni, bila kita shoot you, arang cut you, nanti ibu you tak kau frozen pineapples. Tapi ni ke company pat nanti, kesimti ke dia kata ini suatu nak ni kau jangan ni, bagi pak sekarang factory juga apa Karnataka, nang tu pat sesalan export Europe. Jadi kata lagi pilih orang ni bah, nang Europe bagi you kontak ke Netherlands. Kisna iki baby foods na ni sopron jumi kisna iki pineapple slices kisna iki pineapple cubes bagi supply seguro ni hotel behe apa Europe ki ajing ba mi ki ke ma breakfast ma mi pa dik tu jing ba te kani ke jing pasang ke bangilala no kani ke jing job sin dan kong berjam gila pasang ban koi sa jing job ba sopron jing ni umri tak sa Europe umri dam na kani sa i ko kuor subur jing kan spang balala ban pharu sepo Middle East kita Abu Dhabi Daspo Dubai berkunjung buat saja. Di Clara City, pakai jumpa City kalau cuma 0.9 metric ton bersang benda itu. Di bintang suku apa, kadang-kadang ke demand, apa domestic demand kadang Shibun hani kita. Di kata di kaki kita nak patch farm kami. But kabar kita Shibun orang kita kadang kita processing unit apa pun di hari. Di
isi kan don shishu khambun isi kan tin thu persang ban le progar hulsu kawai kalau mau umur dei ban do ya kayo dei ban yap umur kejing ko jing kalau umur buli ban yo ekador biang na pula ban ra yang ni sutun yo ekador biang bu chuam tang lagi di kemba hasor tang di kemba akusan like voting kai Bili tit siyo sa hadis umroy mita may siya nung kuha kong niya. Unong dunay ka sa posang puting kayo sa trodi ka. Di kani ka ba ni hingi sa to pamilan kam yakini tandang ta ka laway yung pinangurap yo masig pinangurap bumi bat kamtam ya kalong ba ya kayo kani ka ni persang. Di la persang sibun nakilang jungi bat liasi kani di sinjam bumi kam bat nyuro inang ya susu semua nak menta kajing mento jong nangurap kalau kini cuma orang filmnya wala mahniyo tani apa ni nganan ko na kat ngala septing sunung kong ni kat yo si na punya yo ni temene lai mesti masan stang pli ga yo ni kadi kasi sajan berkantam la sai di kasi khadu si blay mabon ginong Delhi menta kin persang ban poison ni kayo kani tamasa di so tinga trai kandonon nu gejing ya mila ban dilon bar khoi bat la rangi sak net so menaru nginum penle no iu ni so mabri lali pha ki khana juni village ki ni yo shide apo Delhi menta ki wa no the ni ma sim so na ni ko nginum lu ko ni kata ka di gejing persang ko ni kong persang ni kong kami perkat ni hong ba yo ngim la di mi yo kedua ko biang ni kata ka di gejing ko ngidon ka masuk ko pangwan sini kota ka sing sim kong isi sing le ba ni la kham su su la khamon su ko jing perkat ni ko ni ne ka ni Di kani ke ba ngin dei ban lang le su khama dei yu so nang don su ki bi ban le de jingai nu ko lang ban kung ai ngai ko le sarkar kala penyerap ni kat ni jumlut ke jing sep ban ra ni kam dei ko so di handi mele wan galat ni suki ban ni sapat memang kam su ban le ke ni rasu ya hi ma sa kini kita gi dukan kiba lasnak nang hang ni ha lor jong kani ka building pinyo i hang ne na du nang tai na kendong kidon bun teli ki dukan bat hang ne kadon kani ka dukan hang ne nang ta tei ka wei ka dukan ko tho melting pot jaintian khasi kusin kani ne ka ba bu bat kiwei ki dukan kidon hang ne bat ka bakham sngop tanat pantip kalong ba hang ne kadon du kawai ke dukan ke ba kide ya kitiar ki bathan na usla so trun bat mentang inyo ban keren bat kini kinong penya ya kawai ke dukan hang teh kendong ki bade kitiar ki bathan na usla so trun mentang lapoi hak ni ka cakap kan ni bakam sekendong dari kedukan bahaya babu ini kitiar kiba suthanyi bat kumong meneh kidon kini kibat thanyi kitiar kitar lang baki sela jong usok trun bat mentang yo bania kendo ini kong kidon hang ni kini ki dang ya thanyi ni jing than bat kin sabatai kambania kendia kini kijing batai kidon hang ni ha bedai bat kajing penwan ksai na usla so trun ha ka snong tenrong ka bahap stis than so ra bat hang ni bat ngi don ni ba mi keteng kum no to ba pila pan batai phang kan ni ka rukom penwan ni ksai bat batai ru kini kidur ki badan hang ni melawan ra ban pen i khnang oh jisa kan ni ka di gwi na kisnong ke badan thai so ra bak keteng ka tenrong di jisang ni silong te bun baki tung ba ni sla so trun di kijing di ni sla so trun ndai than tang ba yo na ba ba mi di du te tung ba di khat tau du ba da tung khnang nam ta ban yo in sai mo di nu du tek sai ba nau to ta so trun mik ni ya dia mik la kha ba de sala ban na du tek mo di lembang te lu ko ada mik ko ni da sala no den du kha de support ni ke làm tiết quý đó để làm thua cứ làm tiết làm tập tiết làm những sản phẩm làm hết
dia baik sai. Hadim dalam ni sai dia tiba lalu sikata sathat ni jadi. Hadim berkah tak hadu dalam berkang ha. Hadu bunda yang ibu lali tenang ta bersi dakar itu setiap song. Hadim berat setiap song dia. Di lembau tim song section ni piway sathat ni bahak tidak tempat kecil long balik dai. Itu kalau kembang jiwa dia tidak. Bukan saja kau wei sabtang ni nanti mungkin ketiga kom dia. Mungkin hapok tidak. Dia kau mesti. Hadir dia kau lokal itelai. Kalau orang lah itelai dia, sementara kan kau kaji kuat jadi tentang gila bercina ini di Thailand setiap ni kita udah berkai. Dia nak gila berpemik mungkin deng. Dia nak tahu dia tadi ketika kom Thai ni. Dia nak tahu dia ketiga yarong Thai. Bila dua petang kita yarong, tan hadir dami kata kapla. Dengan ni bikat kata yarong. Dia nak tahu dia tan hadir kata lampu. Itu ketika kom kebaya aja sedang kita video ni dah. Jika nu kan simpor pat pan senaik ni. Jika simpor nadu pas sedang nadu bakai jusla. Jika jing kalong ba kabakon sen kabak thain kim dai than mo. Simbak la ada penjang jing kalong ban penmi ke nyuksai. Ka simpor ban ma boleh ki hapan tha ki hapan lum ma teng ubam bun song ha tang menyok ko ge rong. Ya. Tila kata tahu ki ka bun pol ha ka balik ya ka proses kata processing because jadi material, hingga dalam ada processing material dia finishing long ke kamsuk. Dia kan pun buat benda kita, dia kamsuk iki bantai. Maki ban start ya start bantai. Di mentang nak kalian jong niru kadon ka ba kum ni la ai jing mut. Di nak kalian ka takiru kalong ka bang la lembah ki angut ki design ki balik ban wajib tip has pang gini. Di mentang kat kum gejing ye jong ki ngawan laki nu ban pensuk iki dabayo yaki kiar ke ban pensuk yaki. Di mentang yo la kata ke ban cina spinning machine we cut. Jika tabahaka jong kom ye piauบัดเป็นสุภาพบัดเหมือนคำเป็นสเตทไทยกับอีกที่บัดเป็นเยอะมันเป็นมีคำบนอีกแต่ปลาประเภทแต่ยันตัวเอง Larang ni kain kelum kan simpor kan no nadu ba kai yu tei usla hadu ban na penmi yu tei kusai ke simpor si benai na ar benai na si benai na preng ni ki dukan ki badan hang ni ka ba compare ba kham kerpang kelong Nidon kini ki long keme ki bawan nak kawai ke senong satistan sora berkata kedai ke senong tenrong kini ki wanra ya kini sai basna na sela sok turun bat kilong ki ba compare nomor bakani ke senong tenrong kedai setang maka kumba ki yathu ki officer ka badang la man penmi ya kini ka yuni kusai bat la ruban sna ya kapla bagi ongka yarong te hang ni kidon kini ki longkeme kuma pi hang ni ini dei kong spir pede ini dang than pe ek ni bat ki priyo hang ni ki wan pe khnang i buôn ha bakin pe ini ker kom than nam ni usai so turun pat ini dei kong krim ni redang bat ini usai so turun bai sna kadur jong ni sentiu Timentang yo ban keren bat i bakini ki long kemi arngut kin batai khambania sepang kani kerkom thai kong kani ka pithan ka dei pithan ya ka ai to pithan ya ka ai oh kusai kieng ha kusai kieng trong ka pla ya rong ini bagi kita batai ke dia janai kan tementang in yo ban ya keren bat kini ki long keme hang ni ki dei na po than tenrong ke senong tenrong ke bahap than sora bat ke bakham kerpang hang ni ke long ba ki wanra eu ni uksai walasna na usla sok turun bat eu ni uksai la pendon kam man sna ya ka yarong hapan imay itu kaya yarong
Tapi lah ban batai sipang kejing mentoy jong niu selasok turun bat pi pendon kam kumno ban sinai uniu kusai. Kasimpor kan no ban yo penmi uniu kusai nang uniu selasok turun. Ban penmi tang yo kusai kasimpor kan no. Ban penwan kusai kumne. Penwan yang ni usai nang ni uslah di tapi than Kuwi yang benta kalongba, kuwi longba benta nakalang sokar kelas tang ban yu isha kindiat mo wedi bagani ka jing ailat ban kiu khamtam le ka bakongsan kumi kan kisma kalongba ya kinong rap bakongsan ha di ka ba ru ba yu wi ru ibala ban cimeta ki balong iba teng-teng ka badina po nang kendong ning ta kiyo ban wan pen i ya kanika rukam hakadap karyang ka ba rukam ka jinglong ju kiso iba nakari je jela jungi po dikasih kaba compare kenjat bagi niki so bagi nagu wi jela ti kawe ru ka kentiu ru ka jingai la jinti ru kalong ba kan penchilo riki mo aka jing ban suthu lang bagi ya kiyau ni kilong kiyau basapa akan nu kam kibreu kiwan akan nu kam kaba kila ban penyedai bagi bagi ru kam banyak trai kam abai dei baka khai pateng ti kata ru ka di kala bakum juru khamtam lei abai dei bagi niki jong su asrun ru kalong ba dan ru abai dei baka thai abai dei bau tu so ru kata bau bang la ban yo ban yuan nyalam ni kebaki lu kila ban peni matmat hakan nu kembaki la ban peni ya kata kasap jeki abai dei bak ni kam thai ni kabala ban bun jaj bun kam kabala ban yo nu so trun ti kawai ru kalong ba kasakam ta ru kelas tang ban ailat ni gini jaj kalong ban kentiu yaki ya kalawai jeki badu ka jingkar pat kalong nakali jini ru ba kasaka kanang kwa ru bakan kentiu susu long kanang ailat susu ya kem gini jaj lempung di bakin ailat susu gini nu bakin kentiu nak koi pos tak kemenuan rai ka jing pha jing ki patang tak kalawai jing ki tak ka dei ka jing toy jing ni ki jai jing uslah sok turun uya pher kumno na u sok turun ba bam bat u ba bomlong bam uya pher kan kom namar ba umi sai namar good ni badan sia kadi sai pun bat nei lei long san et nei ni ba teh ba kum tangi mat jing em ban yo pat yo niu so trun bala ban pen mi ksai em taken kum bab itip ma phi ulanang duna ne udang bon ne ta telah hamduna sebagai hamduna marba jadi pun kita ikom siaแต่พี่บัดพี่ทุงนั่งอยู่นิ่วซะกุมบากันนุตันไรเอพี่ทุงนั่งอยู่นิ่วซะตรุนเสียนิ่วตรุนเสียลงบันบังUni udah tahu selasok turun balong ban penmik sai, bat hang ni udah badon sia, tapi pek yang tu nginyu bau badon sia, uya per na uni selasok turun, ubah la ban bam ban penmik so, uni ulong ban bam, tang ba kajing mat cung kam long kabang, te uni udah tahu tenrai sok turun ubah la ban sei kini kisla kibala ban
penuan syaki kesah. Bat yung ni giong u wild pineapple. Jika siya gani ketika dapat kabalong kung kajik white, kung kol white, dapat sa jef kyaw, ay saka jef kyaw ya kanya, kalau samsuk kiat pada menyerap ini, kalau instan yang kam lagi, jujur ban instan yang dia susah. Bagi lain ya ka ni ka kubar ka bangi lapan i nado pasrang nang tay na bar jong kani ka dilihat ka ba caka penlong ya kani ka tamasa so trun ni larung sini sepo ni layo banyak keren bak bonut kini ki breu nado di bawah rai ki marbam di basna haki rukom beper nang ta kitar bak ni layo rupan ni keren bak kini ki bawah ra ya ka so trun na silong kamtam lembaga sarkar ngelayo penekeren yang menteri rambak kejela ya di officer kepada pej ya katenat kerep karyang berkuncur ni yo penekeren ni kini kibreu di bawah ra ya kini kitiar kum kini ka pelayarong kabatan na usla jong sok turun planet jong sok turun sia de dakani kubar dilapoi sa kabut ya mulai pi saksien na bata unong san hima bat ngej kamba nang bakani kata masa kabaka sokar ka pelong kibreu kamtam kinong rap jongi kinyo jeng mentoy amdai tang kibarep yo sotron mrei ya kiwe ba pumi kiwe tiaru bakin nangla ban kiw seprang hakakam kaba maki kitrei kamtam ban penjat yo namar kumangi jutip ban penjat yo ya timar di mata lakadai jor kicap iso ipai bat kiwe tiar kathan ti lane kibasna kalong sisa kabae tidak kan itu ka kubar yang mulai bisa sien nang ni na nong ba dali hat mulai sebut